vam se poželim. Sinoć smo izbacili iz supermarketa jer me kamera ufatila kako kradim sintalan. A što s mene izbacila, meni jasno kako mene je kamera ufatila u toj brzini. Mislim, ja i da nisam Superman, ja tako brzo hapam da mene niko ne vidi. To je čudo neviđeno, znači dobre su im kamere, svaka čast za security. Današnja tema je izbacivanje. Da li su vas ikad odnekle izbacivali? Mene recimo čitav život neko odnekle izbacuje. Iz srednje škole me direktor izbacio jer sam vidio djevojčicama podsuknje i pokazivo im pišu. Mislim, ja sam uvijek bio napredniji i drugačiji od ostale djece. Evo to recimo izbacili da smo građenog planeta, rotelj smo lansirali raketu, smo lansirali s planeta rođenog dječća gore od toga. Da vam ispričam zašto se to desilo. Kako su mene rotelji izbacili s planeta i lansirali s mog kriptona, kako sam ja završio ovdje u Bosni. Moji roditelji su se svađali. Moj babo volio ovako podsugat pa dođe na večer pijanko, hajvan, batir, šamara i tako to. I moja majka je otišla fina advokatu, tražila rastav braka i sad je bio belaj, kome ću ja pripast? Babo hoće da idem njemu, majka hoće da idem ljudi. I mu babu ufati luda, čega se čovjek dosjetio. Uzme raketu, stavi mene unutra, kaj jebim ti majku kuru, ako neće bit moj, neće bit ničiji. I lansira me levati, ete vidite, moj babo kriv, to sam ja ovdje. Babo. Odakle smo još izbacivali smo recimo s koncerata, kad se napijem previše pa pravim budalo od sebe. Samo šta, kad cugam ja moram malo kriptonita ubaciti, inače alkohol meni ništa ne radi. I onda se ja napijem pa me security nalema, ubije hljeb u meni. Znači, tom se desilo nedavno. Izbacivali smo iz nargilene više puta jer se nisam adekvatno ponašao, observao sam Allaha, a kad smo kod Allaha hođa me više puta izbacivo iz džamije jer su mnoge smrdile. Znači iz džamije sam izbačen bio. I tako, uvijek me ljudi izbacuju, šikaniraju, a ipak sam ja Superman, ne ide to. Izbacili smo Siliđije, a to je kriv Batman. Ovim putem bi da kažem samo jednu stvar. Batman je šupčno jedna, Siliđije papčno ona jedna. Kako su ti došli Arapi tamo na Liđi, puno ste ti prokuražao, samo da znaš, posao zbog tebe ne mogu da nađem. Ti si kriv šta ovako, i propaganda što propagiraju, kupili su, Arapi su sve pokupovali naše firme, evo recimo ovdje imam jednu bocu, ovo je jedan sok, naše domaće firme. Vidite vi, oni su stavili Batmana, što ovdje ne bi bio Superman, još piše iznad dole, budi ti Batmana, vuci mašku i plast. Vidite je strami kreni u borbu za pravdu, koju volam pravdu prodao volan ono gore vrano Bosne Arapima, ba više nema ništa normalno, bocanka piše sve na arapskom nađu. Ne mogu što meni srkat ovako zbog tog Batmana fata, ovdje meni pritisak mi diže konstantno. Ali srećemo se, eti kata. Od njega smo izbacili, recimo iz Lige Pravde, više nisam Ligi Pravde, vidite sam propao ko žeton, sad su oni kao nešto bez mene gore spašavaju spet, pa inačete išta postići, pa ja sam polarizator, ja sam jači nek željna odbrana, ja to garantujem, pa nepobjediv sam bolan, alo, ba vi bez mene Ligu Pravde vodi, pa vidit ćemo dokle ćete prati. Do duše možda i potraju Arapi sad sponzoršu. Evo malo se i na noge stalo, dobio sam, evo sponzor. Mi je poslao, nije sponzor banana, vamo poslala malo feferona ljuti, kažu da su pravo ljuta, ali ja sam Superman, to neće ništa, ja pet, jedno, čuje, čašti, ljute feferona, koji inače su zabranjene da se prodaju u krapa, zato što prelazio na nivo. A ja to mogu da idem kako hoću, ja sam Superman, ja sam čovjek kućelka. Zato me to uopće ne puzi ni usta, niti nisu suze, niti mene boli. Ja ću mogu da svijetim. Kao što vidite, nije mi ništa. Eto ništa, ne znam šta vam dalje priču. Situacija i dalje, mislim, malo se popravilo od zadnjeg klipa, bilo je neki buvava, onda se ljudi javilo, ostalo su neki para, malo sirotnjaka i grehota, ne mogu da gledati tako mršavu. Dobio sam eto 2 štruce hljeba,
dobio sam malo papičica i dobio sam nekog domaćeg kozijeg mlijeka, pa valjda će se držati, valjda će ovaj klip narod gledati, lekat, širat, pa ja znam. Kako oni kažu na kraju na YouTube klipova? Share nije. Share, like, share, subscribe. I joj, dobro sam ovo rekao sa majkim. Like, share, subscribe i pišite u komentare da li vama se ikad desilo da vas odnekle izbaci. Mene je čitav život izbacio. I žena me izbacila iz kuće, jer da sam sada kurvu, da sam dolazio kući pijan i da sam me šamarao po paljivu redovno. Jednom sam me šamar pucu kad sam je kući se tradio. Ovo ako vidi njen advokat, onda će ostati bez ovo malo što ima. Ništa ra, eto vidimo se, pozdrav Supermana, like, share, subscribe i pišite u komentare da li su vas izbacivali ikad od nekog.